Dobar dan, dame i gospodo, dragi moji pacijenti. Ja sam doktor Ivol Mozak Satanović, za one koji ne znaju. Vi koji znate, super za vas, bez sarkazma. Moja motivacija je da pomognem ljudima. To je ono što mene motivira, da budem najbolji doktor, psiholog / psihijatar ako treba nekog otrovat. Svako jutro kad se probudim, razmišljam kako danas da pomognem ljudima. Danas je teško pronaći pravu osobu, pogotovo nama muškarcima. Dosta vas pacijenata bi se ženili, pravili familiju, ili ste se oženili, napravili familiju, ali živite u tom nekome strahu, imate tu neku sumnju, taj neki doubt. Da li ste vi u stvari sa pravom osobom? Mi doktori, psiholozi, psihijatri, profesori, znamo tajnu, znamo istinu, znamo kako saznat koja je prava i da li si u stvari sa pravom, ako si već oženjen. Ja ću vam otkriti tu tajnu, pošto je meni draže zadovoljstvo da pomognem nego moja karijera. Ja ću se žrtvovati za vas kao i uvijek. Primjer, oženio si se. Kad jebeš svoju ženu s guza, moraš da je jebeš momački, da se ona sva rascvjeta, da pusti sokove, nektar, razumiješ? Upali svjetlo, da bude ku sudnici. I onda uzmi labelo. Nemam labela, sad uza se, sve su mi sve rekvizite su mi ostale unutra, ali uzmi labelo i šuknio ga u bulju. Guzicu, rektum, šupak, kako god hoćeš. Znate šta je. I onda joj naredite da stisne. Pošto labelo je u šupku i ona kad stisne, onda će one bore na šupku, rektumu ili kako god, doći do izražaja. Ako ima 13 bora, oni krupni bora, oko šupka, drž se te žene. Ako ima manje od 13, sad to je do vas. Ne bi ja ovdje htio da razbijam brakove. Ali, razumiješ? Ako ima više od 13, bolje je da ima više nego manje. Ali opet, ovaj rad. Sad vi mladići koji nemate ženu, kad vidite neđe ženu, vi je trebate nekako navući da nema nikoga, razumiješ? Zato što radi se o danima, o momentima, o satima. Šta ako nema 13, a ti se već navikao i zaljubio u nju? Najebo si. Znači, morate se prvo fizički svidjeti i onda ti nju zgrabiš. Zgrabiš, baciš je preko ovoga koljena, gurneš je prst, ali prst nije baš idealno zato što ne vidiš, sad ne može da vidiš brojat. Najbolje je labelo. Labelo, popljunčiš ga, gurneš, izbjeri, ako ima 13. Na rame, u gepek i poslije se miriš sa njom. Razumiješ? Ako imate još neki pitanja, možete komentirati. Nadam se da ćete subscribe-at, pošto bit će još puno predivnih tema. I to je to. Do slušanja.